মন্ত্রী আমার বার্গেনিং হয় ওদালগুড়ির পৰা আজি কোকৰাঝাৰলৈকে একে কোটাই কোনোবাই যদি ব্যক্তিগত আলোচনা কৰিবলৈ কোনোবাই যদি মন্ত্ৰী পায় আমাৰ ক'বলৈ একো নাই কিন্তু আমাৰ দলৰ পৰা মন্ত্ৰী বাৰ্গেনিং क'क्राझाराव बिपिएफ दोलोनि बिजय उत्सव हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्ला बिपिएफ हानजानि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय चन्द्रभागा बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहासार जानाय क'क्राझार जिल्ला सिङाव थानाय गासै 4 बिजाथिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोर आरो बिपिएफ दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। কাম কৰিবলৈ বাকী আছে মানে আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিভিউ মিটিং কৰিম গোসাইগাঁও হিচাপে কৰিব কোকৰাঝাৰ হিচাপে কৰিব বাক্সা হিচাপে কৰিব এনেকুৱা ৰিভিউ মিটিং কৰিলে PWD ক'ত কি হৈ আছে হোৱা নাই মই ৰিপৰ্ট পাম এডুকেশ্যনত কি হৈছে হোৱা নাই মই ৰিপৰ্ট পাম তো সেই হিচাপত ৰিভিউ মিটিঙত যিটো আহিব সেইটো প্ৰায়ৰিটি বেচিছত আমি কাম কৰি যাম মুঠতে কাম কৰিব লাগে ৰাইজে বহুত আশা কৰি আছে আমাৰ ওপৰত বহুত আশা কৰিছে আশা কৰা মতে আমিও কাম কৰিব পাৰিব লাগিব কথা সেইটো মুঠতে ৰাইজে বিৰাট বিশ্বাস কৰিছে আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি পেলাই এনেকুৱা আমি ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে তো ৰাইজে বহুত ধৰণৰ সমস্যাৰ কথা কৈছে সেইবিলাক সমস্যাটো মুঠতে আমি কৰিম সমাধান কৰিম একদম শপত গ্ৰহণ 12 তাৰিখত হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া বা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া হোম মিনিষ্টাৰ আহিব বুলি আমাক জনাইছে তেনেহ'লে আমিও থাকিম আমাৰ মন্ত্ৰী আমাৰ বাৰ্গেনিং নহয় ওদালগুৰিৰ পৰা আজি কোকৰাঝাৰলৈকে একে কোটাই কোনোবাই যদি ব্যক্তিগত আলোচনা কৰিবলৈ কোনোবাই যদি মন্ত্ৰী পায় আমাৰ ক'বলৈ একো নাই কিন্তু আমাৰ দলৰ পৰা মন্ত্ৰী বাৰ্গেনিং এতিয়া মই হাত দিব সময়ো পোৱা নাই মই দিম হাত দিম কি কাৰণত হাৰিছে मैं ओलाई दी मिनिस्टर का डिमांड नहीं है बीटीसी में बीटीसी को डेवलप करना है ये 1 नंबर प्रायोरिटी इसका बाद मंत्री पहले बीटीसी में जो समस्या है लैंड का हो रास्ता का हो एजुकेशन का हो बा ये हेल्थ सेक्टर में जितना भी जो प्रॉब्लम है उसको समाधान करना 1 नंबर प्रायोरिटी मैंने ये मैसेज भेज दिया दिसपुर में भी भेज दिया दिल्ली में भी भेज दिया मंत्री नहीं देने से हो जाएगा हमको ये काम करने के लिए हमको प्रायोरिटी मिलना चाहिए बस बीटीसी का फंड बढ़ाना चाहिए बजट बढ़ाना चाहिए और सेंट्रल का स्कीम दिसपुर का स्कीम हमको प्रायोरिटी मिलना है बस तो जो बीटीसी से जो एमएलए जिसके आए तो आपको उनको क्या बोलो कौन जो एमएलए नया एमएलए काम करेगा काम करना है काम करो पब्लिक इसे वोट नहीं दिया है आपका ऊपर में बहुत भरोसा है आपका ऊपर आपको विश्वास करके पब्लिक ने वोट दिया आपको सिखा दिया अभी आप पब्लिक के लिए काम करना है।